Doh mentah kasih naga PM Sri Nomiwal Memorial LP and UP School yang organize yang neka Backless Day Kabasitayo, neka Backless Day Week jom tahu saya berjalan awal usan. Kasdang na dong takasni tarik, takasni ar tarik, bahkan kut dulu ke ar pendiri tarik. Di program pemerintah kasni kalau nggak drawing and painting competition, ke topik jom ke drawing competition di World Environment Health Day. Keba ngile mentah step, participate cenmian, haga session keba indon ya ka quiz competition. Kata inside ke topik juga ke environment, GK, bagi general science kiba nagling kikna kinsa shimbenta, kini kiba shimbenta kini dan kikna LP, UP, but secondary. Dia halasai ke senipat ke program kede kiba kinsa shim kayu kikna kede ke yoga. Kaba nagaling kikna kin habani simbenta hari nanda pat janmit kedon ke jingkai kena makin sinai ke dasar ya kene kin simbenta na kikna di UP but secondary de haka arpu sau tarik pat kedon ke spelling B kaba ya kene simbenta na kikna LP UP but secondary de haka janmit jongka arpu sau tarik la second session kede ka flower arrangement bakin session bentar di kena UP section. Nanti ka arpu santarik kedai ke dancing keba kini sim bentar di kena LP. Nanti ka example speech bikin sim bentar di kena UP but secondary. Nanti ka second session kedon ke debate competition bakin sim bentar di UP but secondary. Nanti topik jabata kadai ke development more important about environment and conservation. Tiga ni ketika program keba R pesan terik. Tiga program keba art pendiri terik ketika singi keba kaduk jom ketika Backless Day kepada ke school Nomiwal arrange ketika talent hunt ketika singi ya kene nyailah ya baru kini siam bentalan. Bat hakajuk ketika singi pendiri terik input code ini program kandon terkejut prize ini kena prize kiba na kalian jungi jungi kai latun biar individual prize ya berlo ki jingdon kam jungi di beling organize ya kene program kene gue ke program ko ba na kalian jungi ke school ba na kalian ke sarkar ai ni bangide banle ya kene ba omde bikin pelut for ta jing pule kide rebat ni ha pelut for ro ha ki week activities kumba na kalian jungi gidon ya jing kuat la de jing nang jungi ha jing dro kinang jungi jing sna kidon ki bikin nang ha ki GK ba ki week ki mentah kumbar ka session jungi na bunai Feb haduk ne bunai September layan yang jing longsul te mentah tang cita ye ai por ki bakin ye sim mentah ha kali ke Backless Day ke bana Backless Week ke bana le school to be well organized.